Intambara za Leta Zunze za Amerika muri Iraq muri 2003 na Libya 2011 zasize inkuru ndende mu mateka y'isi ya politiki mpuzamahanga. Zombi zagaragaje ko igihugu gikomeye nka Leta Zunze za Amerika gishobora gukoresha imbaraga za gisirikare mu guharanira inyungu zacyo bwite mu gihe gishingiye ku mpamvu zitandukanye, zirimo kurwanya iterabwoba, kurinda inyungu z'amasoko y'ibitoro ndetse no kugenzura imbaraga za politiki zaba iz'abaperezida nka Saddam Hussein ndetse na Muammar Gaddafi. Ese koko Amerika yateye ibihugu ishingiye ku kurengera umutekano w'isi, cyangwa byari uburyo bwo kugundira umutungo no kwagura ubutegetsi ku rwego mpuzamahanga? Ese izi ntambara zombi zasigiye iki abaturage ba Iraq na Libya no ku isi muri rusange? Ibi bibazo kimwe n'ibindi bibaza ku ntambara Amerika yashoje kuri Libya ndetse na Iraq kugeza ibisenye burundu, gumana natwe muri iki cyegeranyo kigufi usobanukirwa kano ko kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi video maze ureba hano ndetse subscribe ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda, inkaba Theogene, bahaye ikaze. Amerika yateye Iraq mu kwezi kwa gatatu 2003 yowe na Perezida George Walker Bush. Impamvu nyamukuru zatangajwe nuko Saddam Hussein ngo afite intwaro za kirimbuzi kandi ko yashoboraga kuzifashisha mu guhungabanya umutekano w'isi. Byongeye kandi Amerika yavugaga ko Saddam Hussein afitanye umubano ukomeye n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda, ndetse kandi n'ikibazo gikomeye nyuma y'igitero cyo kwa 11 Nzeri 2001. Ibitero byagabwe kuri Leta Zunze za Amerika n'umutwe wa Al-Qaeda. Nyamara nubwo Leta Zunze za Amerika zagabye ibitero kuri Iraq bavuga ko bagiye kwigizaho Saddam Hussein ko yari afite intwaro za kirimbuzi, nyamara nyuma y'iyi ntambara byaje kugaragara ko icyo cyari ikinyoma. Raporo y'ubutasi bwa Leta Zunze za Amerika CIA ndetse na UN Monitoring Verification and Inspection Commission yerekanye ko amakuru Leta Zunze za Amerika zatangaga zivuga ko Saddam Hussein atunze ibitwaro kirimbuzi bitari ukuri, byari bihuha, byari impamvu ya politiki kugira ngo babone ko binjira muri Iraq. Byaje kugaragara ko byari uburyo bwo guhisha ingiro gahunda ya Bush na Tony Blair, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza, yo gukuraho ubutegetsi bwa Saddam Hussein. Impamvu nyamukuru zihishe inyuma zo kuba OTAN ndetse na Leta Zunze za Amerika barateye Iraq. Iraq nuko ari kimwe mu bihugu bifite ibitoro byinshi ku isi. Abasesenguzi nka Noam Chomsky n'umwanditsi Michael Clare bavuze ko Leta Zunze za Amerika yashakaga kugenzura amasoko y'amavuta ku rwego mpuzamahanga. Yindi mpamvu yatumye Leta Zunze za Amerika na OTAN bitera Saddam Hussein byari ku mpamvu ya politiki y'akarere, uko byafunguraga inzira yo gukaza igitutu ku bindi bihugu by'Abarabu, cyane cyane Iran. Izindi mpamvu nyirizina zatumye Leta Zunze za Amerika igaba ibitero kuri Iraq, uko mbere na mbere Saddam Hussein yashinjwaga gufasha umutwe wa Al-Qaeda, kandi Al-Qaeda ikaba yaragize uruhare mu bitero byo kwa 11 Nzeri 2001. Ibitero byibasiye Leta Zunze za Amerika, ikaba Amerika yashakaga kugaragaza ko ari ifite ijambo mu mutekano w'isi. Iyi ntambara ya Iraq yahitanye abasivile barenga 100,000, isenye ubukungu bwa Iraq, iteza urugoma rw'amoko hagati y'abayisilamu b'Abasuni ndetse n'Abashiya, ndetse kazana n'umuryango mushya w'iterabwoba wa ISIS waje kubyara ibibazo bikomeye muri Syria ndetse na Iraq. Nyuma y'uko Saddam Hussein wa Iraq yishwe na Leta Zunze za Amerika ifatanyije na NATO ndetse n'ubumwe bw'Uburayi, Gaddafi icyo gihe yigeze kuvuga ijambo abantu bafashe nk'urwenya, nyamara byaje kuba ubuhanuzi, aho mu nama mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye yavuze ko ibihugu by'Abarabu biri kurebera Leta Zunze za Amerika n'Uburayi basenya ibihugu by'Abarabu, ko nyuma yo kumanika Saddam Hussein umwe muri bari buzakurikira. Kandi koko nk'uko nawe yabivugaga, nyuma ya Saddam Hussein Muammar Gaddafi nawe yahise akurikiraho, ahita yitwa muri 2011. Byose bijya gutangira byari mu mwaka wa 2011 mu gihe cy'impinduramatwara za Arab Spring. Abaturage b'Abarabu barwanyaga ubutegetsi bw'igitugu mu bihugu bitandukanye. Muri icyo gihe abaturage bagitangiye kujya mu mihanda. Muri Libya, Gaddafi yahise agaba ibitero bikomeye cyane ku baturage bigaragambyaga. Amerika nabo bafatanyije muri NATO bavuze ko bagombaga kurengera abaturage mu kugira ngo baticwa, ibizwe nka responsibility to protect.
R2P. Ingabo za NATO n'iza Leta Zunze za Amerika zahise zigaba ibitero by'indege byahitanye abasivile benshi muri Libya. Mu kwezi k'Ukwakira 2011, Colonel Muammar Gaddafi yafashwe n'inyeshyamba aricwa, bituma ubutegetsi bwe bw'imyaka 42 burangiriraho. Impamvu zishe inyuma zatumye Leta Zunze za Amerika igaba ibitero kuri Libya. Mbere na mbere Libya ni kubijyanye n'amavuta na gaze, ko Libya ifite ubutunzi bwinshi mu mabuye y'agaciro n'amavuta. Umusesenguzi Francis Boyle yavuze ko gukuraho Colonel Muammar Gaddafi ari uburyo bwo kugira uruhare mu bucukuzi bw'ubutunzi bw'iki gihugu cya Libya. Iyindi mpamvu yatumye OTAN ndetse na Leta Zunze za Amerika bakuraho Gaddafi ku butegetsi ndetse bikarangira banamwishe, nuko Gaddafi yari afite gahunda yo guharanira ubukungu bwigenga bwa Afurika, harimo gukoresha idinari ya zahabu nk'ifaranga rya Afurika, ibintu byashoboraga guhungabanya inyungu z'ibihugu by'i Burayi ndetse na Leta Zunze za Amerika idasigaye. Ikindi kandi nanone byatumye Leta Zunze za Amerika na OTAN bahitana Colonel Muammar Gaddafi, kwari ukugira ngo bagire uruhare mu mpinduramatwara byahereye Leta Zunze za Amerika n'Uburayi ububasha bwo kwerekana ko ari byo bihugu bigenga politiki y'akarere. Nyuma y'uko Leta Zunze za Amerika na OTAN basanye iki gihugu cya Libya, ubu Libya ni igihugu cyahindutse igihugu cy'amatongo ndetse cyarimbutse burundu. Nta butegetsi bukomeye busigaye, imitwe itwaje intwaro iraganje, icuruzwa ry'abantu n'ubucakara byaragarutse, ndetse igihugu kibindiriye imitwe y'iterabwoba ndetse n'abacanshuro hirya no hino ku isi. Ese ibi bitero bya Leta Zunze za Amerika mu gusenya Iraq na Libya, abasesenguzi mpuzamahanga babivugaho iki? Noam Chomsky, umunyamerika uzwi mu busesenguzi bwa politiki, avuga ko intambara za Iraq na Libya zari uburyo bwo kongera imbaraga za Leta Zunze za Amerika ku isi no kugenzura amasoko y'ibitoro. Umunyamategeko mpuzamahanga Francis Boyle we yemeza ko NATO na Leta Zunze za Amerika bakoze ibyaha by'intambara muri Libya, kandi ko bari bafite inyungu mu mabuye y'agaciro n'ubukungu bw'ako karere. John Mearsheimer, umusesenguzi mu by'umutekano n'intambara, avuga ko ibikorwa nk'ibyo bigaragaza ubutegetsi bushaka kwagura imbaraga zabwo, ariko bigakurura urwango n'imidugararo irambye. Mahmoud Mohammed, umwanditsi n'umusesenguzi w'umunyafurika, asobanura ko intambara nk'izi ziba zifite ishingiro rya neocolonialism. Intambara za Leta Zunze za Amerika muri Iraq na Libya zatangijwe mu izina ry'umutekano w'isi no kurengera abaturage, ariko byagaragaye ko hari inyungu z'inyuma zishingiye ku mutungo, ububasha n'igenzura rya politiki. Izi ntambara zombi zasize ibihugu bimaze gusenyuka, abaturage batangira guhangana n'ubukene n'intambara z'imbere, mu gihe Amerika n'abafatanyije nayo bagomanye ijambo rikomeye mu bucuruzi n'imibanire mpuzamahanga. Ariko si undi koko mu by'ukuri, kuki Leta Zunze za Amerika yateye Iraq ndetse na Libya? Reka tugerageze igisubizo tugishakire ku mpande ebyiri. Ku ruhande rwa Leta Zunze za Amerika bavugaga ko ari ukubungabunga umutekano w'isi, ariko ku rundi ruhande abasesenguzi benshi basanga ari ukubungabunga inyungu zabo bwite no kubungabunga ubutegetsi ndetse n'ubuhangange bwabo mu buryo bwa gikoloni bushya, ibizwi nka neo-imperialism. Ngibyo ibyo bamenya ku ntambara Leta Zunze za Amerika yashoje kuri Iraq igahitana Saddam Hussein, ndetse no kuri Libya yarangiye ihitanye Colonel Muammar Gaddafi. Hari ikindi wumva ko twaguteguriraho wakitwandikira muri comment. Kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze urebe hano handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyajyanye bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda, nkaba Theogene. Imana ikomeze ibandindire impagarara, ahubwo ibantirize impagarike n'ubugingo.